Muthenya wa ira nĩrĩo riboti ĩgiĩ kũra kwa Arutwo aya a kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa Nyaga Kihumbu-inĩ ĩranĩrĩirwo. Aciari marĩ na guoya mũnene kuona maragĩte kwa ihinda rĩa ciumia 3. Broti-inĩ ĩmwe ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Muthaiga mwena wa Thika, aikari marekuwa Airitu maraikaraga kuona marahũra riboti borithi. Hiyo mama venye aliona hiyo picha akasugu, kuna hao wasichana walikuwa wanazurura hapo kwa area yake. Sasa akatuambia, akapiga simu kwa kijana mwingine, sijui mahali anakaa huyo kijana. Akampigia simu akamwambia hapa kwetu kuna wasichana wanazurura na ni kama wasichana wa shule. Airitu aya kurarikana ni wĩra metheirwo na nikio morire thukuru no magicoka gutwarwo kundu matoe. Kuringana na Airitu aya, hinya wa mahoya niguo uramahonokirie. Alituambia kwa hiyo masaa venye walisikia dirisha ikivunjwa walikuwa wamemaliza tu maombi hapo na wamesoma hata Bible. Juu hata wao walikuwa wamefika mwisho, ni venye walikuwa wanashindwa watatoka wapi. Juu hata huko walikuwa wamepelekwa wakiambiwa rudini Thika, hawajui. Vile walienda hakuwa anafikiria ati walikuwa wanaenda kwenye walikuwa wamepelekwa. Yeye alikuwa anasema walikuwa wanapelekwa mahali pazuri. Sasa maisha ikaenda ikawageuka. Aciari a ciana ici nĩ matarĩirie gĩkeno kĩao makiuga nĩ makũgĩa na gĩikaro na ciana ciao na nĩguo kwaranĩria nĩguo macoke thukuru. Kama mimi niliwauliza, mnaona kama mtarudi shule siku gani? Wakaniambia on Monday tutaenda. Kwa hivyo wanaonekana hata wao walikuwa tu na hamu ya kurudi nyumbani. Munini wa County Commissioner wa Thika Douglas Mutai niekirite ndeto ĩno mũkonde na njĩra ya thimũ akiuga nĩ marethana na arume arĩa marerikana atĩ nĩo marahingĩire Airitu aya. Gũkũ cira wao ũgĩtanywo kũheanwo kũrĩ OCS wa Kĩrwara. Ngiribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.